ni inkuru zitugeraho zituruka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'inkuru zituruka ku butaka bw'u Burundi, ariko inkuru z'imirwano zigezweho ku butaka bwa Kongo nizo ndi bukubwire cyane. Ariko ndabaza nkubwira inkuru yihutirwa igezweho none hayemeza neza ko igihugu cya Repubulika y'u Burundi cyamaze kwisanga kudeta ishobora kuza kuba. Namakuru atugeraho yemeza neza ko ku nteko ishinga amategeko ku ngoro y'umukuru w'igihugu aho samaze kugaragara abasirikare benshi cyane, bikaba bivugwa neza ko perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ashobora kwisanga yamaze gutembagazwa ku butegetsi. Ese kudeta irashoboka? Abanyamakuru benshi cyane basesengura ibya politiki baravuga neza ko isaha n'isaha dushobora kuza kumva inkuru yemeza neza ko nyene cyubahiro perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ashobora kuza kwisanga yamaze gutembagazwa ku butegetsi. Ibi bigenze bite? Namakuru yemeza neza ko nyuma y'inama zabaye iminsi 2 havugwa igisa naho ari ukuza kureba ikibazo cy'imiyoborere ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane bikomeje kwibasira Burundi, harimo gutakaza abasirikare ndetse n'ibindi bibazo bikomeye cyane, kwicwa kwa bamwe mu bayobozi bakuru bashobora kuba bafite amakuru kuri uyu muyobozi w'igihugu cy'u Burundi. Ibi rero bigakubitiraho kuba uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi yarakomeje kuvugwa nk'umwe wagiye agaragara atishimira bagenzi be barimo General Prime Niyongabo bagiye bamugerageza kumucarenjinga bamubuza kohereza abasirikare ku butaka bw'igihugu cya Kongo, nyuma yo haguye abasirikare benshi cyane ku butaka bwa Kongo ndetse n'abitegura koherezwayo bakaba basanzwe mu ishyamba rya Kibirizi. Inkuru twabibabwiye bakaza kwicwa. Amakuru aravuga neza ko General Nefutetse igihugu cy'u Burundi ingabo ze ndetse nyuma y'inama y'ita major ikomeye cyane yabaye amasaha agira kuri 3 ku munsi w'ejo bikarangira nta mwanzuro ufashwe. Uyu mukuru w'igihugu ashobora kuza kwisanga ibiro bye byamaze gukingwa ndetse akagumishwa iwe mu rugo, maze akaza gutangazwa leta y'inzibacyuho cyangwa se akaza gutangazwa ikimeze nka kudeta. Ibi birashoboka cyane, ibimenyetso byamaze kugaragara. Umwuka mubi Bujumbura ndetse ingoro y'umukuru w'igihugu ndetse bisa nkaho yamaze gushyirwaho ingabo nshya zo kuyirinda. Kisekedi araza kwisanga uwamufashaga nawe yaje kujya mu byago bikomeye cyane bishobora kumuviramo no kuba yakeguzwa kuri ubu butegetsi. N'amakuru atugeraho yemeza neza ko leta y'u Burundi yongeye gufata imyanzuro ikomeye cyane ishobora kuza gutuma perezida w'iki gihugu cyabo yisanga atakiri mu nshingano. Izi nkuru turazikurikirana. N'amakuru yaturukaga hakurya avuga neza ko ku ngoro y'umukuru w'igihugu ndetse no ku nteko ishinga amategeko hashyirwa abasirikare bashya ndetse ariko kandi bakahashyirwa ku itegeko ry'umugaba mukuru w'ingabo Kisekedi asa naho yashutse uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi, bikaza kurangira abo bayoborana igihugu bamaze kumwanga hafi ya bose. Biravugwa neza ko abasirikare basigaye inyuma y'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye ari bake kandi nabo batagifite ijambo rikomeye cyane, kuko bisa nkaho impindura amatwara zatangiye kugeragezwa kuri ubu butaka. Kudeta irashoboka. Isaha n'isaha dushobora kuza kukugezaho inkuru yemeza neza ko igihugu cy'u Burundi kisanze cyamaze gukuraho umukuru w'igihugu binyuze mu gisirikare ndetse bikaza kuba ari ibintu binyuze mu bimenyetso byagiye bitangwa igihe kigiye gitandukanye, nyuma y'uko abasirikare b'u Burundi bagiye bapfira ku butaka bwa Kongo. Bamwe bakavuga neza ko bagenzi babo batigeze bashingurwa, abandi bakavuga neza ko bagenzi babo bafashwe nk'abacancuro batigeze bazana imirambo yabo ku butaka bw'u Burundi ngo bashingurwe, abandi ndetse bakavuga neza ko ntacyo bahabwa nk'imiryango yabo mu gihe bamaze kumenya amakuru neza ko perezida w'igihugu cyabo yakiriye amafaranga menshi cyane kuri ubu butaka kugira ngo yohereze ingabo. Ibi byose biramugarukaho ndetse abasirikare bakaza kuba bamushinja no kuba badahabwa ibikenerwa byose. Ibi bikaza gutuma ashobora kuza kweguzwa. Abaturage nabo ntabwo basa naho bakishimiye uyu mukuru w'igihugu, bisa nkaho bamaze kumurakarira cyane bitewe nuko manda amazeho nta gihe na kimwe yigeze ababwira ibintu ngo abikore, kuko baravuga neza ko yaba Bujumbura ndetse no mu bindi bice inzara iranuma ndetse haravugwa igisa naho Burundi bwasigaye inyuma kurusha ibindi bihugu byose byo muri Afurika, aho abarundi bavuga neza ko barangaranywe n'uyu mukuru w'igihugu. Ibi reka tube turetse turabigarukaho n'ubundi ibiri gututumba biraza guturika. Nanone reka nkubwire neza ko amakuru aturuka muri AFC 23 ndetse na Rwirwaneho imirwano yongeye kubera Kazinga ndetse no mu bice bya Ngururu. Ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane byongeye kumvikana. Uribaza ngo ni bande bakomeje kurwana? Igisirikare cya AFC 23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bari bagerageje kuburizamwe ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo, nyamara biza kurangira bibaye impfabusa. Amakuru avuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo cyagerageje kugaba ibitero bitandukanye mu bice 23 ikontorora. Amakuru atugeraho avuga neza ko ayitwa Kazinga ndetse n'ayitwa Ngururu. Ahangaha hariho igisirikare cya 23 cyaje gutungurwa n'ibitero by'igisirikare cya leta ya Kongo kiza kugerageza kwirwanaho, nyamara biza kurangira 23
yatakarije agace gatoya, ndetse bivugwa neza ko yaje kwemera gukora withdraw nyuma y'igitutu gikomeye cyane cy'izi ngabo. Ariko kandi benshi bakavuga neza ko ingabo za leta ya Kongo muri aka gace zidashobora kugatindamo, kuko mu 2023 yaje gutungurwa bikaza kurangira yirinze kuhatakariza abasirikare benshi, ikaza gusubira inyuma kugira ngo yisuganye maze ize kugaruka ahangaha, kuko yari yamaze gutungurwa. Ni ibice bigaragaramo abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya 2023, ariko benshi bagakomeza kwibaza uko 2023 yaje gusubira inyuma. Nanone bamwe bakavuga neza ko ari za tactique zayo isanzwe ikoresha kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kwegera imbere ndetse zirenga umurongo ntarengwa, hajya habera imirwano karabutaka maze hasigwe ibikoresho ndetse n'izindi ngabo zishobora kwagwa ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo. Amakuru kandi aravuga neza ko abasirikare bakuru mu gisirikare cya leta ya Kongo bakomeze kugezwa imbere y'inkiko bazira kuba ngo barakoranye na 2023, n'abajenerali bagera kuri 2 bakomeje kuburana umuhenerezo. Bivugwa neza ko bashinjwa ibyaha byo gukorana na 2023, aho amatelefoni yabo yagiye agenzurwa hakaza gusangwa bamwe muri bo bavugana na General Sultan Makenga ku kijyanye no kugambanira igisirikare cya leta ya Kongo. Aba baraza kuraswa bicwe mu gihe bahamwa iki cyaha, kuko igihano cy'urupfu kuri ubu butaka bwa Kongo kirakoreshwa cyane, ndetse kuwagambaniye igihugu nanone nicyo kimuhama. Ibi rero bikomeje kugenda biteza umwuka mubi mu gisirikare cya leta ya Kongo, aho aba basirikare babihakana ibi byanditse bakavuga neza ko ibi ngibi bisa naho ari ukurenganywa. Ariko kandi nanone ntabwo ibyo twabitinda, kuko amakuru avuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyakoze iperereza kikaza kumenya amakuru, ndetse kinyuze mu kumviriza telefone z'aba bagabo ndetse n'ibimenyetso byaje kugaragazwa n'abahanga, bakagaragaza neza ko 2023 yakoranye n'abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo abagiye bagambanira bagenzi babo mu bihe bitandukanye. Ibi rero bikaza kugaragaza neza ko abasirikare nta mbabazi bashobora kuza kugirirwa n'iki gihugu cyabo. Operasiyo za gisirikare z'igisirikare cya 2023 zongeye gusatira defense z'ingabo bahanganye, kuko bivugwa neza ko hari gupangwa ibitero bya drone zagombaga kugurutswa mu bice bya Minembwe, Plaine d'Rusizi ndetse n'ibice 2023 kontrola byose. Hari hateguwe ibitero by'indege. Amakuru avuga neza ko izi ndege kandi zari kwifashishwa ari drone zo mu bwoko bwa CH4, ndetse ni drone nazo zari gukoreshwa, hakaza na drone zo mu bwoko bwa kamikaze. Bivugwa neza ko izi z'ubwiyahuzi arizo zari koherezwa mu Minembwe. Amakuru akavuga neza kandi ko uru rugamba rwari rwateguwe, aba bacancuro bari bamaze kugenda bashyira korodone mu mamashini aho izi drone zigomba kuza kugurukizwa. Nyuma y'uko aba bacancuro kandi bari bakomeje kugenda begera imbere kugira ngo bakomeze kumenya ibipimo ndetse n'ibirometero biza kugendwa n'izi drone, niho 2023 yaje kumenya amakuru ko urugamba ruri gupangwa kandi ko ishobora kuza gutungurwa isaha n'isaha. Intare za Sarambwe zafashe umwanzuro ukomeye cyane wo kuza gukora operasiyo karabutaka, ariko kandi no operasiyo yakozwe mu bice bigera kuri 3 2023 yabashije gukoresha abasirikare bakomeye cyane bo mu itsinda rya Special Force. Abangaba nibo bagombaga kugenda bakajya imbere maze bagaca inzira iza kunyurwamo n'irindi tsinda rikomeye cyane ry'abasirikare biganjemo ba Mudahusha. Ubundi byari bizwi ndetse binitezwe neza ko ahangaha operasiyo igiye gukorwa ari ukwica abacancuro cyangwa se bakaburizamo ibi bitero bakaharasa ku buryo bukomeye cyane bahanganye n'ingabo zari ziharinze, ariko byaje kurangira basanze uko batekerezaga bikomeye atari ko bimeze. Biza kurangira nyine aba basirikare baba 2023 bafashe aba bacancuro. Amakuru aravuga neza ko abacancuro bari 8, 6 muri bo bafashwe. Imirwano yabaye ndetse aho iki gisirikare cya 2023 cyari cyatunguye ku buryo bukomeye cyane. Izi ngabo ntacyo zari gukora uretse kumanika amaboko mu mbunda zitaremereye bari bafite, ndetse bisa nkaho batekerezaga ko ntawe ushobora kubasanga muri ibi bice. Igihombo kandi kirongeye, ndetse na bimwe mu bikoresho bakoreshaga 2023 yabipakiye mu modoka y'ipikapu nk'uko bitangazwa n'ababonye umuvuduko udasanzwe w'iyi modoka, ndetse n'abasirikare b'intare za Sarambwe basa n'abatwaye ibintu bidasanzwe. Aba bacancuro bisanze mu maboko ya 2023 kugeza kuri ubu ngubu birabakontorora cyane, aho benshi cyane bakomeje gusaba ko bakongera kwerekwa itangazamakuru kugira ngo amahanga akomeze kumwara. Ibi ntabwo tuzi nimba biza gukorwa, ariko amakuru agezweho aremeza neza ko imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yongeye kwiyama Tshisekedi, ndetse imubwira neza ko aba bacancuro ndetse n'aba banyamahanga aribo bakomeje guteza imyivumbagatanyo ndetse n'akaduruvayo kuri ubu butaka.
ingabo za leta y'u Burundi bivugwa neza ko nazo zakoranaga hafi n'izi ngabo. Hari itsinda ry'ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za Angola bakorana n'aba bacancuro. Amakuru avuga neza ko ubu nabo ubwoba bwabatashye, ntacyo bashobora gukora batari kumwe n'aba bacancuro. Niyo mpamvu bivugwa neza ko hatangiye gucicikana. Amakuru avuga neza ko ingabo z'u Burundi zirwanira mu kirere zaraje nazo kuri ubu butaka, ndetse zije nazo kuba zatanga umusada mu bijyanye no gukoresha ikirere muri iyi ntambara, zatangiye gusubira inyuma. N'amakuru avuga neza ko 23 biyakoze byaje kuyiha amahirwe yuko ibitero binyuze mu kirere byongeye gucibwa intege ku buryo bwa 75%. Ese aba bacancuro biraza kugenda bite? Nibyo benshi cyane bari kwibaza. Turakomeza gukurikiranira ikigezweho, ndetse 23 bivugwa neza ko idahagarariye ikomeje guhiga abacancuro. Nyuma yuko hagaragaye amakuru avuga ko 23 mu gihe yaba yabashije guhangana n'iki kirere, ubutaka bwo bisa nkaho ibikontorora neza cyane izi ngabo za leta ya Kongo, mu gihe zidafite kajugujugu ndetse n'amadrone, biba bisa nkaho ntacyo bashobora kwimarira ku rugamba. Intare za Sarambwe zirabakubise ndetse zirabacucuma ku buryo bugaragarira buri wese. Reka tuve muri aba bacancuro kandi twongere twigire imbere, nkubwira inkuru zikomeye cyane zisobanura byinshi cyane ku bijyanye n'imirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru aturuka ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone ni amakuru yerekana neza ko icyo gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyongeye kugorwa n'ibitero bya 23. Ndabona inkuru igezweho nonaha ivuga neza ko mu bice bitandukanye igisirikare cya leta ya Kongo kimaze iminsi kirwanamo cyatakaje abasirikare benshi cyane, ndetse nk'uko amakuru bigaragaza ibyatumye benshi bacika intege bagafata umwanzuro ukomeye cyane wo gusubira inyuma, nk'uko biri kugenda bigaragazwa na raporo. Ibirometero birenga 7 izi ngabo za leta ya Kongo zasubiye inyuma. Bisa nkaho 23 yakomeje kugenda yadivansinga ndetse ikomeje kugenda itanga umwitangirizwa. Ese umujyi wa Uvira uraza gufatwa? Bisa nkaho byatangiye gushyirwa mu buryo, kuko bivugwa neza ko ibiganiro by'amahoro byabereye mu Busuwisi byahaye avantage 23 kuko bishobora kuza guha 23 amahirwe yo gusubira muri uyu mujyi wa Uvira, maze Tshisekedi n'ingabo ze bakaza kwemera icyo ari cyo cyose basabwa kijyanye no kunga ubumwe. Nubwo benshi bavuga neza ko bigoye, bamwe bati 23 nibayihe igihugu cyayo iyobore Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, maze Tshisekedi agumana ubutaka bwe. Ibi Tshisekedi nta bikozwe, ariko bisa naho bigiye kuba ku gitutu, ndetse bisa nkaho uyu mugabo utetse igihugu cya Kongo nta mahitamo, ndetse aho agomba gukura icyo ategetswe, kuko niwe usumbirijwe muri uru rugamba. Gisoda cy'u Burundi FDNB cyamaze guhura n'uruva gusenya nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye yongeye kwifata amapfubyi nyuma yuko intwaro bivugwa neza ko yayoherejwe n'igihugu cy'Ububirigi, nk'uko byagiye bigaragazwa mu mugambi umaze iminsi. Nyuma yuko yabonye neza ko gutera u Rwanda nk'uko byari bimaze iminsi bivugwa bitagikunze, ubu tuvugana ibirindiro by'ingabo z'u Burundi zose zari zaramaze guhabwa itegeko rya nyuma, ndetse n'ibikoresho byaramaze kwegeranwa kugira ngo bize kwerekeza muri iyi karitsiye ya Minembwe, cyangwa se muri iyi misozi miremire ahasanzwe hatuye abanyamurenge benshi muri ibice bya Minembwe ndetse n'ibice by'Imurenge. Amakuru agaragaza neza ko iki gitero cyari cyamaze gutegurwa, hari hasigaye gutanga itegeko ryo kuza kugurutsa izi drone. Bivugwa neza ko drone zimwe zagombaga guhagurukira ahasanzwe habika intwaro. Bivugwa neza ko atari Bujumbura ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye, ahubwo ububiko bushya bwegereye umupaka wa Kavimvira. Bivugwa neza ko ariho hari buze guturuka izi drone, izindi kandi zikava ku kibuga cy'indege cya Sisangani, aho bisa nkaho training wing y'izi ngabo za Kayumba Nyamwasa yari igiye kuboneka, ariko 23 uyu mugambi yawuburijemo muri operasiyo. Bivugwa neza ko yakorosheje drone ebyiri za kamikazi ziza gusenya ndetse zitwika ku buryo bukomeye cyane izi ntwaro z'igisoda cy'u Burundi. Aha rero niho abarundi bongeye kubondera neza ko amazi atakiri yayande. Ingabo zatwirwaneho MRDP, izi ngabo z'abanyamurenge zakomeje kugenda zishimagiza 23 zivuga neza ko zitari zifite ubushobozi bwo kuba zahangana n'aya madrone yagombaga kuza kurimbura ibi bice, ariko 23 ibasha guhagarika iki gitero kitaraba. Amakuru kandi aturuka ku mirongo y'imbere ku rugamba aravuga neza ko izi ntwaro zitahiye ngo zikongoke zonyine, ahubwo hari n'abazikoresha babashije kwangirika, nk'uko bivugwa neza ko bakomeretse cyane. Bivugwa ko abazikoresha nyine ari babacancuro igisirikare cya leta ya Kongo cyishyura. Harimo abacancuro bagera kuri 2 bari muri ibi bice, bivuga neza ko baturutse muri Rumania, ndetse n'undi umwe wo mu itsinda rikomeye cyane ry'abacancuro ry'abanyamerika rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince, wakomeje kugenda akorana na Tshisekedi umunsi ku munsi. Kandi bikavugwa neza ko harimo abasirikare bagera kuri 2 b'igisirikare cyangura muri iyi minsi
minsi nabo bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri iyi mirwano. Ibintu rero ntabwo byoroheye ingabo z'u Burundi, bisa nkaho umupangu cyangwa se umugambi wabo waburijwemo, ndetse ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi akomeje kugenda ahura n'uruva gusenya n'ingabo ze, ariko kandi bikavugwa neza ko atorohewe kimwe na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Imipangu yabo isa naho iri kugenda ipfuba ndetse ikagenda iburizwamo. Ni agahinda gakomeye cyane, ariko abatuye umurenge ndetse na Mikenke n'ingengero zaho ndetse no mu bice bitandukanye bibarizwamo abanyamurenge byagombaga kurimburwa, bivugwa neza ko bo bari kubyinira ku rukoma. Izi ngabo za Kayumba Nyamwasa ndetse nabo bafatikanya gushinga iki gisirikare cya P5 bivugwa neza ko bongeye guhura n'uruva gusenya, kuko bisa nkaho bari bifashishijwe muri iyi mirwano yaje kubera muri Plaine de Ruzizi, aho bivugwa neza ko igisoda cy'u Burundi cyari kiri kumwe n'abawazarendo, ariko ngo n'abasirikare bo mu iri tsinda rya P5 bivugwa neza ko harimo n'ingabo bagiye barokirita mu mutwe wa FDLR. Aba rero bakubitiwe muri ibi bice, induru ziravuga ibyaje gutuma baza gutakazamo abasirikare, ariko kandi ibyagarutsweho cyane ni ingabo zigera kuri 2, ndavuga abasoda 2 b'u Burundi bafatiwe muri ibi bice. Reka twigire mu muhanda mugari unyura mu ishyamba rya Mikenke werekeza ku munara wa Puezero, aho ngiye kubera ibitero bikomeye cyane. 23 yateza ambushi imodoka yari irimo intwaro, ndetse intwaro ntoya, ariko kandi ni imodoka ya gisirikare yari irimo ibiryo n'imiti. Bivugwa neza ko byagombaga guhabwa abasoda b'u Burundi bamaze iminsi bakomerekeye ku rugamba, bakaba bafite aho bacumbikiwe cyangwa se kampu ntoya ya gisirikare bamaze kuba bahungiramo. Aha rero bivugwa neza ko hategewe ambushi ku buryo bukomeye cyane. 23 yongera gutanga isomo rikomeye cyane kuri izi ngabo z'u Burundi. Ubu tuvugana bisa nkaho amazi atakiri yayandi, imirongo y'imbere ku rugamba ibintu byahindutse hakurya no hakuno, ibice bitandukanye biri kuberamo imirwano. Nanone biravugwa neza ko za Kabunambo hongeye kumvikana amasasu menshi cyane nyuma y'iminsi 2 yose, Kabunambo ya mbere ndetse na Kabunambo ya kabiri hatumvikana amasasu. Bisa nkaho 23 yongeye gusheringa kuri izi ngabo ziri kuri Kabunambo ya mbere, dore ko 23 yamaze kugeza intwaro ziremereye cyane ziganjemo izo mu bwoko bwa BM zirasa kure kuri uyu musozi wa Kabunambo, aho ibirebera kure izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo zifite ibirindiro kuri Kabunambo ya kabiri. Ni imisozi ibiri irebana, abahari ndetse aba ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi, bose bakomeje kugenda bacungana ku jisho. Ushobora kurangara ashobora kuza gutungurwa n'igitero gikomeye cyane. Ikitwa gucamo Kongo ibice bibiri, ariko kandi ntize kwitwa Kongo y'Epfo cyangwa Kongo ya ruguru. Kongo ikagomeza kwitwa Kongo, maze igicemo 23 ikontorora kinini cyane nacyo kikaza kwitwa Kivu Republic. Iyi Repubulika ya Kivu benshi bamaze kugenda bagaragaza na bimwe mu birango bavuga neza ko ari ibirango izifashisha. Ni ibirango birimo ibendera ririmo inyenyeri hagati, ndetse bivugwa neza ko ari ryo 23 mu gihe yaba imaze kubona ubwigenge, ndetse hakaza kubaho kuyiha iki gihugu byaza kugenda byifashishwa. Biravugwa neza ko kandi indirimbo y'igihugu n'ibindi byose byamaze gutegurwa. Iri darapo nk'uko ryakomeje kugenda risirikira ku nkoranyambaga ririmo amabara y'umuhondo ndetse n'umukara nk'uko bigenda bigaragara, ariko hagati hakaza kuba harimo inyenyeri. Benshi ntabwo bigeze basobanura ibijyanye n'aya mabara, ndetse kuko bitaraba official, ariko ni ibintu benshi bavuga neza ko bigeze kuri 80%. Ese Tshisekedi bizagenda bite? Ni mu gihe 23 yarwanye intambara igihe kinini cyane, ituruka mu mashyamba ndetse biza kurangira itangiye kumanuka mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru kugeza igeze mu bice bya Masisi, itangira kumanuka yerekeza mu bice bitandukanye bya Sake, ariko kandi iza no kwisanga yamaze gufata umujyi wa Goma mu rugendo rutari rworoshye n'ibindi bice bitandukanye binini byabereyemo imirwano ntigeze mvuga. Aho 23 icyo yarwaniraga benshi baravuga neza ko ari cyo yakabaye ihabwa, kandi cyamaze kugenda kigerwaho. Ibiganiro by'amahoro byose kuri ubu ngubu bisa nkaho Tshisekedi bigenda bimukasa nyuma yuko bamaze gusanga yaragiye akora lobbying zikomeye cyane, ndetse akagenda akora ibisa naho atari ubunyamuntu cyangwa se n'ubunyamwuga. Ingabo ze za Kongo zagiye zikora ibyaha by'intambara, zikaza kwica abasivile ndetse badafite intege zo guhangana nabo. Ibi byose nibyo byagiye bigenderwaho. Ikindi kandi hagendewe ku mutekano ubarizwa mu bice 23 ikontorora, hagiye hakorwa amakusa
gukusanya amakuru ndetse hagakorwa ibimeze nka supervision, ndetse biza kurangira mu 23 ishimiwe kuba yaragaruye ituze n'umutekano muri ibi bice bya Kivu ikontorora, ndetse benshi barifuza ko isubira no mu mujyi wa Uvira kugeza ubu kuko nawe uri mu bice bya Kivu nk'uko amakuru bigaragaza. Ibi kandi benshi baravuga neza ko igihe cyabyo nacyo cyegereje kuko hamaze kugaragazwa inyigo ya nyayo, ndetse n'ibisa nkaho igisirikare cya FCM23 cyamaze no kuba cyashyirwamo inzego zitandukanye. Ni mu gihe kandi leta ya Tshisekedi yo ikomeje kuba iririra mu myotsi, mu gihe benshi bavuga neza ko Tshisekedi yiringiye Amerika yihugirwa mu ntambara itayoroheye na Irani, ndetse biza kurangira Irani ibashije kugenda itesha umutwe Amerika ku buryo Tshisekedi atari kongera kwitabwa n'uwari we wese muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo amuhe ubufasha. Biza kurangira kandi abanyamerika ahubwo batangiye kwisurira FCM23 mu bice kontorora, by'umwihariko mu mujyi wa Goma, ndetse bakagirana ibiganiro ibyaje kugaragariza Tshisekedi neza ko amabuye y'agaciro yari yaremeye akayemera ari amabuye ari mu bice adakontorora. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje gusanga igomba kuba yakorana na FCM23, ahubwo bakaza kuba bakorana ubucukuzi bw'aya mabuye kugira ngo iki gisirikare cya FCM23 aba ari cyo kiba gikontorora za Rubaya nk'uko gisanzwe cyakontorora, kuko Tshisekedi yatanze ibyo adafite. Agahinda benshi batikarakanyagwa iki gisirikare cya FCM23 kuri ubu ngubu gifite murayi ndetse na avantage zikomeye cyane, nuko abasirikare b'igisirikare cya leta y'u Burundi bo bakomeje kugenda nabo barira mu myotsi, barira bavuga neza ko batitabwaho ndetse ko badahabwa ibyangombwa nkenerwa byose ku rugamba. Ari nayo mpamvu ngo bakomeje kugenda batsindwa bagatakaza abasirikare benshi cyane, abandi bakaza kugenda bafatwa mpiri nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibi birasobanura iki? Mu gihe iyi leta ya Kivu Republic ya FCM23 yaba ishinzwe, ndetse hakaza kumera nkaho ibihugu bibaye bibiri nk'uko umugambi ugeze kuri 85%, benshi baravuga neza ko mu 23 izaba ari igihugu kinini cyane, ikaba ari igihugu gihana imbibi n'ibihugu birimo u Rwanda, Ubugande, Uburundi ndetse na Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika, ndetse bahana imbibi n'igihugu cya Congo DRC nk'uko bizaba bigaragara. Ibi kandi benshi bakavuga neza ko bizasubiza abaturage bahoze ku butaka bwa Congo mu ngo zabo, ndetse bakaza kongera gutura iwabo, nubwo bamwe bahunze bakaba bamaze imyaka myinshi cyane bari mu buhunzi, ndetse bamwe bagiye bajya mu bihugu bitandukanye bitari no muri Afurika. Bikavugwa neza ko bazahita baza gushora imari ndetse no guteza imbere iwabo, yaba za Masisi na za Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye za Birere n'ahandi. Bisa nkaho icyo gisirikare cya leta ya Kongo cyari cyaragize indiri yacyo. Abasirikare benshi cyane ba FCM23 bamaze kugenda bahabwa andi masomo yisumbuye kuko basa naho batakiri kurwana nk'inyeshyamba, bahindutse nka leta nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Namakuru yaragaragaza neza ko igihe ibi bizaba bimaze gukunda kandi hazahita habaho itangazo rikomeye cyane, official communique. Abanyamurenge abandi bose zambaza Masisi ndetse n'abandi bagomba gutaha, ababishaka bakaza bakubaka igihugu cyabo, kuko icyo abasirikare babo barwaniye ndetse nabo ubwabo bagiye batera inkunga baba baramaze kukigeraho, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikaza gusigarana ubutaka bwacyo, maze n'iki gice cya Kivu kikaza kugira ubutaka bwacyo. Iri tangazo benshi baritegerezanyije amatsiko kuzabona itangazo ryatanzwe na FCM23. Amahanga no yabitangaje, ibinyamakuru byose byabitangaje, biri kuvuga biti ubu tuvugana havutse igihugu gishya muri Afurika cyitwa Kivu Republic, aho FCM23 yamaze kugenda iharanira ubwigenge, kwishyira ukizana ndetse no kwisanzura ku butaka bwa kavukire, kandi bikaza kugerwaho. Ubu tuvugana ma 23 niyo ikomeje gukontorora bino bice bya Rubaya, ndetse hakomeje kongera kumvikana amwe mu masasu bivugwa neza ko ari ay'ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe iri kugerageza guprofita iyi darirema yo kuba hagiye gusinywa amasezerano mashya y'imikoreshereze y'ibi birombe, maze bakaza kuhagaba ibitero. Gusa ma 23 ikomeje guhagarara mu birindiro byayo, ikirukanira kure izi ngabo ziri gushaka guprofita zikaza kuhagaba ibitero. Naho bundi ntago byoroshye na gatoya. Igisirikare cya leta ya Kongo kiri
Tshisekedi gukomeza gukora ibishoboka byose ngo kibe cyabona umuterankunga maze nabo bamuhereza ibi birombe, nyamara kubimuhereza bikiri mu maboko ya M23 nabyo ni urundi rugamba. Leta z'Ubumwe za Amerika zo zavugaga neza ko bagomba gushyiraho umutwe w'igisirikare ngo ushinzwe kurinda ibi birombe, ariko kandi bisa naho bitari kwihutaho. Emmanuel Macron yaje kongera guhamagara ku murongo wa telefone perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Uyu mugabo agahita yemera ofa yarahawe na perezida w'igihugu cy'Ubufaransa. Ofa iragira iti tugomba gukorana maze Leta z'Ubumwe za Amerika ikava muri iyo diru, amabuye ya rubaya tukayabyaza umusaruro ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Aha rero bisa nkaho Tshisekedi yahise yumva neza ko Leta z'Ubumwe za Amerika ishobora kuba itari active iri gukomeza kumutinza imurerega nk'uko yagiye ibikora, ahita yemera ofa y'uyu mugabo utetse igihugu cy'Ubufaransa. Ngira ngo murabizi ku butaka bwa Kongo ni hamwe mu habarizwa abafaransa benshi cyane, yaba i Kinshasa, aho bishobora koroha mu gihe baba bafashe umwanzuro wo kuba bavuga ko iyi rubaya bagiye koherezamo abasirikare b'abafaransa. Igihari cyo kwibaza ni kimwe, ese M23 yo yakemera gukurwa muri iyi diru ndetse ikemera ko ibijyanye n'amabuye y'agaciro biza kubyazwa umusaruro mu bice ikontorora maze yo ntize kubigiramo inyungu? Biraza kugenda bite kugira ngo M23 ize gukorana n'aba bafaransa? Ese abashinwa bo ntibashobora kuza guhita bakora intambara ikomeye cyane nka bamwe mu bari barafashe isoko, bikaza kurangira ibihugu bya rutura bindi nabyo bitangiye kuza kumenamo iyi sosi nshishi? Ibi nibyo rero ngira ngo ngusobanurire maze uze kumva ibigiye kubera rubaya bishobora kuza gutuma ibihugu bikomakomeye biza kuhabyarira intambara ndetse ishobora no gutuma intambara yambuka imipaka. Twinjirane rero. Ubu tuvugana na makuru yemeza neza ko ibirombe bya rubaya byakontororwaga na M23 ibihugu bikomakomeye byamaze kugenda bigerageza kwinjirira Tshisekedi kugira ngo bibe byagira ibyo bimwemerera maze ngo bijye muri izi diru zo gucukura amabuye y'agaciro. Ubusanzwe amabuye y'agaciro muri ibice acukurwa na kampani zikomeye cyane z'Abashinwa ndetse nizo zasinyanye amasezerano nk'uko byitangazwa n'abasanzwe bakora muri ibi birombe, ndetse na mbere niko byari bimeze mbere y'uko M23 yigarurira. Gusa bamwe bemeza neza ko uyu mutungo uva muri aya mabuye M23 ariwo iri kugenda yifashisha ihemba intare za Sarambwe, yubaka ibikorwa remezo bitandukanye, imihanda ndetse n'amasantere de sante byagiye bigaragara, ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye byo gukomeza kubaka amahoro muri Kivu zombi. Ubu tuvugana rero abaturage batuye muri Kivu zombi baravuga neza ko uru rugamba niba M23 ifite n'ikibazo cy'umubare mucyo w'abasirikare bazajoininga bakarurwana, kuko ibikorwa bikorwa n'aya mabuye yabo barabibona cyane. Abanyamerika ndetse n'abafaransa bamaze kwinjira muri iyi nkundura, bisa naho bitari buze kuborohera na gatoya. Umufaransa nawe yasaze yasizo yavuga neza ko iri buye ndetse rifite karite nziza cyane, by'umwihariko irya korota ribarizwa kuri ubutaka bataza kwemera neza ko riza kujyanwa na Leta z'Ubumwe za Amerika, ari nako igomeza kugenda iba advancingana mu bijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga. Bisa nkaho rero abafaransa bamaze kwitambika Leta z'Ubumwe za Amerika mu gihe iri kugenda gake gake nayo ikomeje kugenda ihangana n'ibindi bibazo ifite. Bamwe baje kuvuga neza ko ari ikibazo cya Ebola cyatumye hadasinywa aya masezerano, nyamara abakurikiranira hafi bemeje neza ko Ubufaransa bwamaze kwitambika. Ni iki gitumye Tshisekedi akomeza kugenda aba ikirumira habiri? Benshi bavuga neza ko uyu mugabo ashobora kuba ahindagura imvugo, ari nabyo bikomeza kugenda bimugiraho ingaruka zikomeye cyane. Abafaransa bamaze kwinjira mu idiri ikomeye cyane, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yo isa naho itarakomfurima, kuko bivugwa neza ko yari ikiri kugenda igira izindi zisa naho ari ingingo ishyiramo, ariko Ubufaransa bwaje kwemera ndetse buhita bwitambika. Ubu tuvugana bamwe baravuga neza ko Tshisekedi ashobora kuba aza gufatwa nk'uwashatse kuba yaca inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse akayisuzuguza Ubufaransa. Ibyo benshi bavuga neza ko bishobora kutamugwa amahoro na gatoya mu gihe Ubufaransa aribwo bwaba butsindiye iyi diri ikomeye cyane. Nanone ikikomeje kwibazwa ni uko bari buze gukorana na M23. Ese haraza kubaho icyo kwirukana M23 muri ibice ko nayo yasaze yasize
Nzizoye yemeza neza ko mu by'ukuri abasirikare aba ari bo bose bashobora kuza batazava muri ibice bya Rubaya, ahubwo hazabaho gukorana nk'ibice bakontorora ndetse banarwaniriye bikomeje kugenda bifasha abaturage bo kuri ubutaka bwa Kongo kuba bakomeza kwiyubaka. Ubu tuvugana ibifaru bibiri bya M23 bisa naho ari byo birangije neza ingabo z'abarundi. Umubare w'abamaze gupfa nturamenyekana, gusa imirambo yo ni ibirundo bigaragara hano neza mu birometero 2 gusa werekeza Pwezero nk'uko amakuru bigaragaza. Ese ni iki kibaye ku buryo ingabo z'u Burundi zisanga ziguye muri uyu mutego? Ese ninde wohereje izi ngabo zisa naho zari nshya nyamara bakabikora batazihaye abakamandazi basanzwe bamenyereye uru rugamba? Ariko se barava he ko abenshi nabo bafatiwe kuri uru rugamba? Bisa nk'aho ingabo z'u Burundi noneho ziri gushorwa mu buryo busa naho budasobanutse, mu gihe benshi bavugaga neza ko basize ingabo z'u Burundi ziba zifite korodinateri ndetse n'abashinzwe ibikorwa byabo kuri ubu butaka babayobora, kuko abenshi n'ubwa mbere baba bageze kuri ubu butaka. Gusa itsinda ry'abasirikare riheruka kwinjira ubu bivugwa neza ko ryari hamaze iminsi igera kuri 3 gusa. Aba basirikare ubu tuvugana nta n'uwo kubara inkuru nk'uko amakuru agenda bivuga. M23 yabatunguje sharing ikomeye cyane y'imbunda ziremereye cyane, ibitwaro karabutaka BM24 Combat ndetse n'izindi mbunda za 12 ubu nizo zabashije kwararika izi ngabo z'u Burundi. Ese noneho perezida w'igihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo ze baraza kwemera ko ibingibi byababayeho, baze gufata umwanzuro bemere ko iki gisirikare cyabo cyaza gufata imirambo yabo yandagaye? Benshi bati ibi ntibashobora kubikora kuko ni igisebo gikomeye cyane ku gihugu, ahubwo barakomeza kugenda bazimanganya ibimenyetso. Nubwo bisa naho bigoye wasibanganya ibimenyetso, ariko se iyi mirambo iraza gushyingurwa hehe ko byatangiye kubera ikibazo gikomeye cyane? N'abatambuka mwabira bice bari kubona abasirikare benshi cyane baguye muri iyi mirwano, bikaza kugenda bibatera ubwoba ku buryo bugaragara ko bisa naho ari ibintu biteye ubwoba. Ubu tuvugana abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo benshi cyane basa naho ari bamwe mu batereranye izi ngabo z'u Burundi zari nshya, ariko nta mahitamo bari bafite kuko bamaze kumenya neza ko kwerekeza muri ibi bice bya Pwezero ndetse bisa naho ari ibintu bigoye cyane. M23 yashyize ibirindiro bikomeye cyane ku buryo kurenga umurongo utukura ubusa n'uwiyahuye ku mashanyarazi. Aba barundi rero bo bisa nkaho batari bafite amakuru yuzuye, gusa bahawe amakuru y'aho umwanzi aherereye n'ibirometero aherereyemo, maze bapanga urugamba kuko bumvaga neza ko bazanye amaraso mashya muri uru rugamba. Ariko ntabwo bibagendekeye neza na gatoya mu by'ukuri. Kuri ubu rero biragaragara neza ko izi ngabo z'u Burundi zaje kwisanga zaguye mu mutego, aho zazengurutswe n'imbunda ziremereye cyane za M23 zirekura amakompura barekura bapfa mu kivunge, bagerageza kwirukanka barekura amasasu yarekurwaga n'imbunda ya 12 yarekuraga amasasu menshi cyane agera kuri 12 cyarimwe. Izi ngabo z'abarundi zishwiragira muri ibi bice. Ibyo benshi bemeza neza ko ibi byose bikwiye kwegekwa kuri perezida w'iki gihugu cy'u Burundi n'ingabo ze, ariko bakavuga neza ko bakuru mu gisoda cy'u Burundi buriya ngo iyi mipango baba batayirimo ndetse no kohereza abasirikare kuri ubu butaka nta ruhare na ruto yababigiramo, bikorwa nk'itegeko kandi bigahita byubahirizwa, kuko inkuru zivuga neza ko abanze kuza kuri ubu butaka bwa leta ya Kongo mu mirwano uretse kuba barafungwaga kuri ubu basigaye bicwa, ibituma baza mu buryo ubwo ari bwo bwose ariko bakemera kuza muri iyi mirwano. Ubu rero ubu tuvugana ni inkuru ikomeye, inkuru iteye ubwoba ariko ikaba iteye n'agahinda ku ngabo z'u Burundi. Bamwe baravuga neza ko Burundi buri kwikururira ikintu kibi cyane gishobora kuzabagiraho ingaruka zikomeye cyane mu gihe iki gisoda cyabo gisa naho kiri kugenda gikendera. Bamwe batabasengera igihugu cy'u Burundi mu gisengere cyane, kuko aho perezida y'iki gihugu arimo aracyohera n'ahantu habi cyane ku buryo bigaragara neza ko akazoza kamaze kugenda kaburirwa irengero umugabo. Ubu tuvugana rero hakomeje gukorwa ikimeze nkaho ari iperereza ndetse kugira ngo hamenyekane imibare, ubwo nigenzura imibare y'abasirikare b'u Burundi bamaze kugwa muri iyi mirwano, ndetse nako muri iki gitero niho hagiye kuba hahirwaho kugira ngo habashe kumenya imibare y'abapfuye, ndetse ibi byose bize kujya hanze maze haje kugaragara na bimwe mu byangombwa byabo nk'uko amakuru abigaragaza, ku buryo
uburyo iki gisirikare cy'u Burundi gikomeza kugenda gifatwa nk'aho ari kimwe mu bibazo bikomeye cyane biri kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi, ibintu bimeze nabi cyane kuri ubutaka bwa Kongo. Abasirikare b'u Burundi barimo barapfa buri kanya ndetse bisa nk'aho nta n'icyo bibwiye ababohereza, ariko kandi ni Kinshasa bombori zirimo ziravuga, aho benshi bemeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi nawe atoroheye bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu bashinjwa kugenda batangira kumena amabanga ndetse bavugana muvoma ze muri iyi minsi, bisa nk'aho atanizeye umutekano we. Tshisekedi amagambo yakomeje kuvuga akomeje gutuma bifatwa nk'aho abaturage b'abakongomani bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abenshi bahari mu buryo bumeze nk'aho ari ukwigaragambya, ndetse abenshi asa n'aho ari kubashyirishamo cyane. Nyamara uyu mugabo yirengagije ko bamwe muri bo nibura 90% bose baba bashyigikiye icyama cya 23. Nyamara aba basirikare b'igisirikare cya Kongo nabo bamaze kugaragaza neza ko perezida w'igihugu cyabo yamaze kugenda arengera. N'amagambo yatangajwe na Tshisekedi bivugwa neza ko yaje gutuma Donald Trump yibaza ku baturage baherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani bashobora koherezwa, ndetse bitewe n'ibibazo bikomeye cyane by'umutekano biri kuri ubutaka bwa Kongo. Tshisekedi akomeje gukora amakosa, ibi ndabyinjiramo nkubwire, ariko kandi sinabura kukubwira ibijyanye n'ibiri kuvugwa. Ibice bya Rubaya nabyo bikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane, ibice birimo amabuye y'agaciro menshi cyane yiganjemo aya koruta, akaba hamwe mu hagucukurwa menshi cyane ku isi. Bisa naho Amerika yakomeje kugenda agerageza gusinyana amasezerano na Tshisekedi, ibi byose bikagenda byitambikwa no guhindagurika ndetse ahindura imyumvire Tshisekedi, ndetse ukumva rimwe ashaka gukorana n'Abashinwa banahari kugeza ubu, ndetse ubundi agashaka kuvuga ko azakorana n'Abafaransa, ariko ibi byose bikaza kwicwa nuko ibi bice byose abavuga birimo amabuye y'agaciro mu by'ukuri bikontororwa na AFC 23 ari iri gukorana n'amakompani akomeye cyane, amakampani akomeye cyane y'igihugu cy'Ubushinwa asanzwe acukura ndetse agatunganya ibijyanye n'amabuye y'agaciro. Ubu tuvugana rero Tshisekedi asa naho adafite aho guhagarara, arakira ibyaje byose. Bisa nkaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo yakomeje kugenda imurerega kugeza ubwo ashatse kwitabaza Abafaransa, ibintu bitanashimishije Donald J. Trump utetse igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ari nabyo biri gukomeza kugenda bikururana, bigasa naho Tshisekedi yamaze kwijundikwa n'amahanga, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire neza ko agace ka Poezero kamaze kwigarurwa na 23 kongeye kugabwa mu ibitero bikomeye cyane n'ingabo z'Abarundi na Wazalendo bagerageza kuhamburiza ingabo, nyamara ziza kubibamba zifatikanyije na Twirwaneho amadubizi ingabo z'Abanyamurenge. Reka twinjire kuri iyi nkuru duhere ku makuru akomeye cyane ari kuvuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuza kuba yafatira abaturage b'abakongomani bari kuri ubutaka ibihano, mu gihe Tshisekedi yabakomeje kugenda agerageza kubashyira muri politiki, nyamara abaturage baramweretse ko batumva na politiki, nyamara benshi bashyigikiye 23. Nibyo koko ni amakuru yemeza neza ko igisirikare cya 23 cyakomeje kugenda gikora ibishoboka byose kugira ngo gikomeze kugenda gishyiraho uburyo abaturage bo muri ibice baba barinzwe ndetse mu bice bikontororwa nabo, ariko bikaza kugenda bikomeza kwitambikwa na Tshisekedi amaze gushyira izi diru mu banyamahanga nk'uko bigenda bitangazwa. Nivuga abanyamahanga uze kumva ko abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika b'abakongomani abangaba Tshisekedi akomeje kugenda agerageza kubasemera cyane, ndetse akomeje kugenda akora ibisa naho ari amakosa karabutaka. Ubu tuvugana igisirikare cya Leta ya Kongo gikomeje gisa naho kirwana no kumvisha Tshisekedi ko atarakwiye gushyiramo abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwandiko ndetse no mu magambo avuga, kuko asa n'uri kugaragaza neza ko nabo bari included muri iyi ntambara, ibishobora gutuma bamwe baza kwirukanwa kuri ubutaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tshisekedi mu magambo ye akomeje kugenda akoresha, yakomeje kugenda agaragaza neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika umbikiye bamwe mu baturage, bivugwa neza ko ngo bashobora kuba bakorana na 23. Tshisekedi arabiterwa nuko yabonye imyigaragambyo myinshi cyane y'abaturage baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi bihugu by'i Burayi nk'Ububirigi n'ahandi, bagiye bagaragaza neza ko badashyigikiye ku buryo na butoya iyi myumvire ya Tshisekedi ndetse n'ibyo ari gukora ku butegetsi bwe, maze biza kurangira aba bose
Tshisekedi abise abambari bama 23 mu rwego rwo kuza kubateranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibisa nkaho Donald J Trump yarakaye cyane ashobora kuza kubikora nko kwihimura. Bisa naho Tshisekedi n'ubundi we yamaze gushwana na Amerika, kuko benshi barimo baravuga ko uyu mugabo yakomeje kugenda ahindura imvugo, ibyo yerekana ejo akabihindura, agakomeza kugenda agerageza gukorana n'abatavuga rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byose bakemeza neza ko bikomeje kugenda bimugiraho zimwe mu ngaruka bavuga ko ari ingaruka zikomeye cyane. Ubu tuvugana Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Fachibeto, perezida w'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akomeje kwiyamwa n'abaturage bakomeze kuvuga neza ko we batamuzi nka perezida w'igihugu cya Kongo, kuko nta na kimwe yigeze akorera abakongomani uretse kuza akaza kubamunga ndetse abarya imitsi. Ibije gutuma abaturage batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora no kuza kongera gukora imyigaragambyo ikomeye cyane, noneho yamagana Tshisekedi ku buryo bweruye nk'uko bongera kugenda babigaragaza. Nta gihe kinini gishize aba baturage bakomeza kugenda bakora imyigaragambyo bagaragaza neza ko batishimiye ubutegetsi bwa Tshisekedi, ndetse ko bakomeje kugenda bakira inkuru mbi zaba ari kwica ndetse n'ibikorwa bibi cyane ari gukorera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, by'umwihariko abaturuka za Masisi na za hariya ibice bitandukanye nyine bya Kivu zombi. Abantu bakemeza neza ko ubu tuvugana Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba ihutiye ishobora kuza kuba yagira ikibazo ikakigirana n'abo baturage Tshisekedi yakomeje gushinja abambari bama 23 ngo nuko bagiye bajya mu myigaragambyo igiye itandukanye. Ibi benshi bavuga neza ko ariko bitaza kugira icyo bihungabanya ku baturage bibereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko bamwe bahari nk'impunzi kandi icyo bahunze ntikirarangira. Ni Tshisekedi washakaga kubica ndetse ubateza intambara za hato na hato, ndetse n'abahagiye mu bundi buryo bose babonye ibisa naho ari impapuro zibemerera kuba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko Tshisekedi akaba akomeje kugenda agerageza kuba yafata isosi yabo nk'uko twabivuga akayimena mw'incici. Ibyo benshi bavuga neza ko Tshisekedi yaba akomeje kugenda agerageza kwitambika inyungu z'umukongomani aho ari hose. Tuvugana iki gisirikare cya mama 23 gisa naho cyamaze gukora maji nk'uko bamwe babivuga imiborogo, ndetse bisa naho imirambo y'aba basirikare bari bateguye iyi operasiyo imyinshi iri mu mihana ndetse n'imisozi ya hariya za Rubaya nyuma yo kurasana ku buryo bukomeye cyane. Bisa naho mama 23 yabihoreye maze bamara kugera muri ibi bibaya ikaza gutangira kubasheringa badafite aho guhungira, kugerageza kwirukanka abashwiragira. Bisa naho ari byo byagiye bituma bisanga baguye mu zindi ngabo za mama 23 zirabarasa. Ubu tuvugana icyitwaza rendo hariya za Rubaya gisa naho cyamaze kuba amateka. Uribaza ngo ubundi ibi byose byatewe n'iki? Intangiriro yabyo, intandaro ni iyihe? Ndi bubikubwire cyane, ndabifite hano muri aya makuru, kandi ndakubwira ikijyanye n'ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Leta y'u Burundi. Ni ukuvuga ko ingabo z'u Burundi nshya ziheruka kugera ku butaka bwa Kongo bisa nkaho zatangiye kugerageza gukoresha imbaraga z'umurengera kuko bagifite amaraso mashya, ariko nanone bisa naho nabo ibyo batangiye guhura nabyo bitaza gutuma bakomeza kugira courage yo gukomeza kwa advancinga muri uru rugamba. Izi ngabo za Leta y'u Burundi, makuru atugira haremeza neza ko abasirikare barenga 2,000 bashya baje gutanga umusada kuri bagenzi babo bahasanzwe ndetse kubongerera imbaraga. Bisa nkaho nabo batangiye kwisanga batangiye kugwa mu mitego ikomeye cyane. Ibi ndabikubwira uraza kumva impaka ndetse n'ibibazo byatangiye guteza hano ku butaka bw'u Burundi. Ndakujyana mu bice bitandukanye nkubwira uko urugamba rumeze, ese poezero bimeze bite, ikiri kuvugwa n'iki. Reka twindirire kuri iyi nkuru ikomeye cyane y'ibyabereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, hariya neza za Rubaya hafi n'ibirombe by'amabuye y'agaciro akomeje kubera imiripuko ikomeye cyane, maze mama 23 kongera kwerekeza ingabo za Leta ya Kongo ko iri mu birindiro byayo ndetse idashobora kubivamo uko byagenda kose. Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bafatikanya mu rugamba. Uyu mushinga basa naho bawize nabi ndetse iki gitero na operasiyo bari bateguye itabagendekeye neza nk'uko bari babipanze. Namakuru asobanura byinshi cyane avuga neza ko igisirikare cya Leta ya Kongo mu by'ukuri cyari cyamaze gutegura operasiyo karabutaka, operasiyo yagombaga kwerekeza hariya mu bice byiganjemo ibicukurwa
gucukurwamo amabuye y'agaciro, kandi akaba ari operasiyo yari igamije guhita ibohoza nibura kimwe mu bice bya hariya kugira ngo maze babone icyo baza kuba baratira amahanga, kuko amahanga yagerageje gukorana nabo mu bijyanye n'igisirikare bayemereye amabuye y'agaciro. Byasaga naho byagoranye kuko ibi bice byose byamaze kumenyekana neza ko bikontororwa na M23. Ibi rero Tshisekedi yari yamaze kubipanga kugira ngo arebe ko nawe ubwe yaza kongera kugira agace yigarurira hariya za Rubaya maze abone ibyo abwira abazungu, ndetse by'umwihariko bivugwa neza ko ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa uzashyira diru imbere, niwe uzaba afite amahirwe yo gukorana na Tshisekedi maze ngo akamuha intwaro n'ibikoresho by'ubutasi bakamufasha mu rugamba ari kurwana, maze nabo bakicukurira amabuye y'agaciro bagatwara. Ubu tuvugana rero bisa naho bitamuhiriye kuko operasiyo yari yapanzwe yose yaburijwemo 100%, ntigeze ba successful nibura na 2%, kuko ibyo bapanze byose byaburijwemo, ahubwo birangira bayitakarijemo abasirikare benshi cyane nk'uko abaturage nabo babyemeza. Amakuru aravuga neza ko M23 yari yamaze kuba yamenya aya makuru, icyaje gutuma imera nkaho itanze inzira nkana, ndetse izi ngabo za leta ya Kongo zibanza kumanuka umusozi wa mbere. Ngira ngo murabizi Rubaya uko hateye, uko wahareba bisa naho ari igice kirimo imisozi migufi n'imiremire, ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri ibi bice. Niyo mpamvu busa naho bugorana, ariko kandi bigakorwa mu buryo bwose bushoboka. Izi ngabo rero zanyuze ku musozi wa mbere, zikimara kuhagera zibona neza ko gukomeza kugenda bagendera hejuru y'imisozi ndetse batambika indi biri buze kubaraburiza, biza kurangira bafashe umwanzuro wo kunyura mu kibaya kimwe. Kumbi M23 bisa naho yari yabaretse. Bakimara kugera muri iki kibaya niho bivugwa neza ko batangiye kurasirwaho, ndetse uko bageragezaga gusubira inyuma M23 ingabo zayo zari ziri ku musozi sa naho zatangiye kuba arizo zibafungira inzira. Baracucumwa karahava, abagerageza kwirukanka amasigamana, bikarangira abawazarendo by'umwihariko bisanze mu baturage, ariko abaturage babaha induru. Rubaya induru ziravuga neza bisa nk'izi ngabo abo kubara inkuru bo atari benshi babashije kuharokokera, kuko igisirikare cya M23 niho hantu gishobora kuba gitangiye isomo iki gisirikare cya leta ya Kongo kitazibagirwa na gatoya. Ubu tuvugana rero bisa naho byatangiye guteza ikibazo gikomeye cyane Tshisekedi. Ibyo ari gutekaho imitwe byose ntabwo biri gukunda, ibyo ari kugerageza gukora byose bisa naho bitari kumukundira. Ibyo benshi bavuga neza ko iki gitero cyashoboraga kudakunda, kuko bisa naho M23 nayo yashyize imbaraga z'umurengera muri ibi bice, ndetse ifite ubutasi bukomeye cyane bukurura buri kimwe cyose kiri gutegurwa nk'igitero gishobora kuza kubasanga muri ibi birombe. Amwe mu mabanga bivugwa neza ko ari amabanga yari yarahishwe igihe kinini cyane yamaze kuba yajya hanze. Ubu tuvugana impapuro zirimo ziracicikana, ibyo Tshisekedi byose yapanze ndetse nabo babipanganaga barimo perezida w'igihugu cy'u Burundi, perezida w'igihugu cya Afurika y'Epfo, aba bose bari muri iyi dosiye cyane, ndetse na perezida w'igihugu cya Angola. Aba bose bari barapanze umugambi wo guhuriza hamwe igisirikare kugira ngo batsinture M23, ariko kandi icyateye abantu ubwoba no kwibaza nuko mu migambi yabo hari ukumara abanyamurenge mwabira bice kugira ngo ariho bagira ibirindiro by'izi ngabo zabo, ndetse ngo bakashyira umutwe w'ingabo udasanzwe ushobora gukora itandukaniro ku buryo bukomeye cyane, ukirukana M23 hariya mu mujyi wa Goma, ukabirukana mu mujyi wa Bukavu ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'uko iyi pura yari imeze. Ndetse bisa nkaho nta mpuhwe na nkiya bari bafitiye abaturage batuye mu ibice, bo bagomba ngo kumeneshwa, ndetse bisa naho uyu mugambi aba bose bawuhurijeho. Ariko nibura byamaze kugaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari umwe mu batanze bimwe mu bitekerezo bikakaye cyane byo kuhamara abanyamurenge. Abanyamurenge benshi bibazaga impamvu ibice byabo byibasirwa na drone bikaraswa, ndetse kugeza ubwo benshi bagiye bahunga abandi bakahasigara. Bisa nkaho tageti y'iki gisirikare cya leta ya Kongo n'u Burundi ndetse n'izi ngabo zagiye ziza, ngira ngo twagiye tubabwira amakuru akomeye cyane y'ingabo za Angola zagiye zigwa kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, by'umwihariko mu ibice bigana mu Minembwe na Mikenke. Kumbi yari ya migambi yabo, nubwo yabapfubanye intare za Sarambwe zikabasha kubahagarika, ndetse abenshi
benshi boherezwaga mu gihugu cyabo bamaze kuba imirambo, ibyanateje ikibazo gikomeye cyane muri Angola, aho igitutu cyaje kuri perezida bamubaza impamvu abasirikare b'igihugu ari kubohera muri iyi mirwano. Umugambi rero wamaze kumenyekana ko aba bari baramaze kuwunoza ndetse baramaze kugenda bagaragaza ibisa naho ari ubugome ndengakamere bwo kuza kwica ndetse bakamenesha bariya abaturage, uretse ko M23 ndetse na Twirwanaho bakomeje kugenda bahagarara mu birindiro neza ndetse bakagerageza gukora uko bashoboye. Ubu tuvugana bisa naho Minembwe ibitakibukwa. Ubu tuvugana rero ibi nibyo byamaze kuba bishyira ubwambure hanze, nk'uko twabivuga mu yandi magambo, bisa nkaho ibya Tshisekedi byose byamaze kugaragara. Pura yari afite ubugome ndengakamere ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamwe bavuga neza ko ibi bigomba kumugeraho ndetse nawe akaba muri bamwe mu bagomba kubiryozwa. Benshi baravuga neza ko ubu iki gisirikare cya leta y'u Burundi gishobora nacyo kuza gushyirirwaho ibihano bikomeye ndetse binakakaye cyane. Nibura bamwe bavuga neza ko ibi byaha by'intambara byakozwe n'izi ngabo z'u Burundi ndetse bigakorerwa hariya ku butaka bwa Kongo bisa naho ari ibyaha bikakaye cyane kandi bifashishijemo intwaro ziremereye cyane zarashwe mu baturage mu bihe bitandukanye. Bisa nkaho Tshisekedi imigambi ye yose yagiye itagerwaho, ariko puraze zose zamaze kumenyekana. Aho niho rero bamwe batangiye kuvuga neza ko uwashyize aya mabanga hanze ashobora kuza kwicwa mu gihe yabamenyekanye. Batangiye kunugwanugwa bamwe bo mu biro by'umukuru w'igihugu nyine ko aribo bashobora kuba bamaze kuba bashyira aya mabanga hanze ku bushake, kandi kugira ngo Tshisekedi bakomeje kugenda nawe basa naho batishimira imiyoborere ye, batifuza ko yongera kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo akomeje igisa naho ari propaganda zo kugira ngo ahindure itegeko nshinga, uyu mugabo bisa naho nabo bayoborana ndetse bamuba hafi cyane batangiye kuba bamurambirwa cyane, kugeza ubwo batangiye gushyirira amwe mu mabanga hanze ndetse amabanga ashobora kumucisha umutwe ndetse ibyo apanga byose bikaza kugenda abirangira. Ubu tuvugana rero M23 yabonye byinshi cyane nk'ibimenyetso ishobora gushyira ku meza kugira ngo baze kongera kwerekana neza ko urugamba barimo ari urwo kubohora ndetse no gusevinga abaturage bitandukanye na Tshisekedi hubwo ufite umugambi na pura zo kubica afatikanyije n'ibi bihugu ndetse n'izi ngabo namaze kukubwira ziganjemo ingabo z'u Burundi, dore ko arizo ziri kugaragara ku bwinshi kuri ubu butaka bwa Kongo. Ni drone za M23 zimaze guhitana abasirikare benshi cyane b'u Burundi. Amakuru aragaragaza umubare munini cyane kuko bisa naho aba basirikare basanzwe aho bagombaga kuba bahuriye ndetse mbere yo kwerekeza aho bagombaga gupangwa ku rugamba. Amakuru aravuga neza ko igisa naho ari kampu y'abasirikare b'Abarundi bamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'izi drone zigera kuri 2 zo mu bwoko bwa kamikaze za M23 zagurukijwe n'aba basore babarizwa mu itsinda rishinzwe ibijyanye no gukoresha izi ndege mu mutwe wa M23. Ibi rero byari bigamije gutanga isomo ku ngabo z'Abarundi zisa naho zamaze kugenda zumva neza ko arizo zifite imbaraga muri uru rugamba, ariko bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje kugenda ibacisha bugufi, nayo ikabatungura ikanakoresha ibijyanye n'ikirere, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zo muri iyi minsi ibijyanye no gukoresha ikirere bisa naho byabagoye kuko ibikoresho byinshi cyane byamaze kwangizwa ndetse ibindi birafatwa. Indege nyinshi zagiye zihanurwa ndetse bigaragaza neza ko umwanzi asa naho yagiye abashegesha ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya M23 gise gifata umwanzuro wo gukoresha izi drone ndetse mu gihe ingabo z'Abarundi zitatekerezaga neza ko hari drone ishobora kuza kugurutswa na M23 maze ikagira no muri ibi bice byabo. Aka ni akantu gasa naho ari agatirike M23 yakoresheje itunguriza ingabo z'Abarundi cyanatumye habwa umubare munini cyane w'ingabo z'Abarundi. Liste y'izi ngabo z'Abarundi imaze kugwa kuri ubutaka yamaze kugenda yoherezwa hakurya ku butaka bwa Gitega, hani ku butaka bw'u Burundi hasanzwe hakorera umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Uyu kandi akaba ari nawe ukomeje kuba umujyanama mukuru wa perezida Tshisekedi w'igihugu cya Repubulika